Dolomara Lamps along Pini Kiliga Jaimek Padopon. Lakan Kora Trogdwar Baguri constituency Kaparlo, Dolomara Havarlong, Pini, Dolomara Large Size Multipurpose Cooperative Society, Late Lamps along, Bang Phukang Waimate, Kilike, Dolomara Culture Complex along si Padopon. Pinpur Dame, Dolomara Lamps along 1997 Aningkana Hutpen, Lamps Samahang Patek Ponlo. Haso Hutke, Carly Tang Junasing Terangsi, Chairman Anghoy, Ingi Ponlo Lapen, Secretary Davinson Terang Atumsi, Chari Ponlo. Bonta pininga ningkan anapi mate ningkaning kora troksi anapi jaseme duar baguri along long pli lamps do lake daihuri rongmongve kahora daithor lapen Dolomara Lamps. La long pli lamps angbong ke Dolomara Lamps along lason kili kapado ke isi purkimo asonsi nang manlo. Lasi pini bangso kiligalong political party kaprek pensi thorduno. Lason si BJP Congress APHLC Lapel Songwe Pangrumpet Bangkora Pliatum Kilik Chapate Dunlo. Birta ke Ribamahut ke Clardak Pen Result Mate Ang Theke Longpon Pelang Pinap ke Clardak Pen Longpon Po. News Tech Report Karbiang Long 24/7 News. Sila melakukan selection final masih meniti. Air semua area bang members itu semua tim ke kabinet atau community. As area tim minta members kita ke election no. So proses waktu menai nak rumah kapet election. Nalitami non so bang so election no maki inut candidate aso no lasi nang lihay den no pute la no la bang so lem no pati sinali kami kantina kon bola. Jadi kepada pembalap lalu dari sini election lalu mereka mengambil sih. Ini mana kalau bang so lem so atau dengan nak kalau hendak kalau nanti di maham non jitu non klaim kon bono ini lagi dia bukan tak kau klaim kon lalu kita berani itu Isiam no parai mo nating som da klaim po na ang si rabar man ito no la ko si ba nga tam si parai do na mag public man beda ito lo la bangke tangkang dire ko ni tu na so bang hala inchin no beng si pian kan na sto bi kon di parai